Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopa piasing ngi kalepu na kerikana Carmila batu di kelas PBSTC. Ane alua nia serero kopa basi batu mai tengah sing mi antu potensi nia karita kalara. Singkam mari senga ane takalara sana luara na tak bagi salah banyak kecamatan ya mi antu patalasa. Belum banjir selatan, belum banjir utara, Galesong Selatan, Galesong Utara, Sanggabone, Mapakasong. Anya asing daerah ya, nya asing potensi na baji anja potensi pasangan na ya reka potensi pak boyan na. Baji mi potensinya kari patalas tapi ya mi itu potensi tahu apa de uji. Na kuna leba ase mo na pare China masin na era mi alampa mai na balikan pasang nilaya biasa na kana tawa mai jalan tong dan yeto anne potensi ditakala rasana mo dina tawa iseng na itu panggambar gapa baturi ade potensi na ya mi antu atnamung agara atau biasa na kana tawa lawi-lawi kasai takalara si pasimbangin na sanyim birin tamparang hiya mi anjon tau takalara ka na pak matu-matu anjo tamparang tapak jari pak langung ang agara na ani agara ka sana jaina tau ang isengi ang kana rita kalara mi antu palamung na papari agara palijay na palilompor Indonesia nampa baji kipoin panggapanta baturi alamung agara ane agar kamu enjel panna nia agar aku lenikan res mana lawi na dondonya nia tong agar aku leni pakai sebagai bahan pengudian dari sana baji na tawa namun agar sahabat jai matuna dia mi antu jai tahu akana karena puna eroti agara mai kasara terutama di kasara kanjoi mi antu papari agar ka paling jai baji mi sikam maji anjo aku lebih pasipat tua mayan kanteng asing ukuran dalam ina di pamukuran mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.